Әнинең баласы. Әнинең баласы дегенде biz әнинең, ягъни мәйет. Шушы әнинең балалары белән алар бер корсакта яткан булалар. Аңлашылдымы? Бер корсакта яткан булалар әнинең балалары. Монда ир баламы яки кыз баламы айырма юк, бөтенесе бер тигез. Алтыдан бірін алар, кайчан алалар? Үч шарт. Менә монда язган. Үч шарт бар. Үч шарт. Әнинең баласы алтыдан бірін алыр өчен мәйетнең әтисе булмаска тиеш. Әтисе булмаска тиеш. Әгәр әтисе булса, әнинең балалары мирасны бөтенләй алмый. Мәйетнең балалары булмаса гына әнинең балалары алтыдан бірін ала. Әнинең, мен шуңа күрә балалары димәдек монда, баласы ялгыз булырга тиешле, бер генә, яки бер ир туган, яки бер кыз туган гына булырга тиеш. Алтыдан бірін алыр өчен. Үч шарт. Әнинең баласы ул атала единоутробная сестра, яки единоутробный брат. Мәсәлән, әниңнән генә булган ир туганың бер үзе. Әтисе юк мәйетнең, мәйетнең балалары юк. Шул очракта әнидән булган, ягъни синең туганың, братларың, сестраларың алтыдан бірін ала. Менә шушы үч шарт үтәлергә тиеш. Мәсәлән, менә бу әнинең баласы, мәйетнең ир яки кыз туганы. Ул номер 3. Номер 3 ир туган. Мәйетнең әнисе. Абзыйсы. Шартлар үтәлдеме? Әйе. Мәйетнең бер ир туганы бар, әнидән булган 3-нче номер. Анарга 6-дан 1. Әнисенә монда күпме? Карыгәле әнисе нинди шарт белән ала, ничә шарт? 3-тән берен ала. Ни өчен? Потому что монда балалары юк. Әйе. Так. Да, Ир кыз туганнары күп түгел. Һәм шуның өчен ул 3-тән берен ала. Шулай бит? 3-тән берен ала. Абзыйсына калганы ул мугасип. Вот, шулай иттереп, монда хәзер калмады бит инде. Калды икән, әйе. Калганын инде абзыйсына. Абзыйсы кем ул? Дядя бит, әтисенең абыйсы. Моны инде мәсьәләне шишеп торабызмы, юкмы? Ярар, мисал, бу мисал гына. Булды. 5-нчесен уздык. Менә моны инде кайбер кеше аңлап бетермәскә мөмкин. Ник соң әнинең баласы булгач бит инде ул
әнеңнең баласы, мәйетнең әнисенең баласы, ул бит инде бер туганнар дип тә уйларга мөмкин. Ул барбер әнеңнең баласы. Ләкин монда әтиләре башка, шуларны онытмаска кирәк. Әтиләре башка аларның. Димәк, әнеңнең баласы ул синең ир һәм кыз туганың 6-дан 1-ен алыр өчен 3 шарт үтәлергә тиешле. Мәйетнең әтисе булмаска тиешле, исән булмаска тиешле, мәйетнең балалары булмаска тиешле. Берәр баласы булса, инде ул шарт үтәлми. Һәм ялгыз булырга тиешле. Әгәр дә мәсәлән, менә монда хәзер номер 3 әнидән булган кыз туганы. Кыз туганы. Булар хәзер күбәйделәр. Күбәйделәр хәзер. Менә монда инде шарт үтәлми хәзер. Булар инде хәзер бөтенесе бергә, икесе дә менә бу ир туганнар. Бәлки монда тагын бер ир туганы булыр. Тагын бер ир туганы булыр мәсәлән. Булар инде хәзер күбәү. Күбәү булгач нәрсә дип Аллаһ Тәгалә ва хум шуракау фи сулусти. Алар ди 3-тән 1-ен бүлешәләр ди. Бөтенесе бергә. Ир һәм кыз туганнар тип-тигез. Ир һәм кыз туганнар тип-тигез итеп бүлешәләр. Бер генә очракта ир һәм кыз туганнар әнидән булган очракта гына. Булай башка очракларда ир балага гел 2 өлеш. Монда гел барсына да 1 тигез. Аңлашылдымы? Менә монда шушылай инде мәсьәлә. Килеп җиттек инде без үткән дәреснең темасына. Улының кызы 6-дан 1-ен ала, улының кызы. Ягъни кызының кызы була алмый, улының кызы дип яздык шуның өчен. Моны яхшы белергә кирәк. Улының кызы. Улының кызы 6-дан, булай ул үзе җәмәгать. Әгәр дә менә монда мәйетнең кызы булмаса, менә улының кызы гына булса, ул күпме алыр? Дөрес, ул яртысын ала. Без яртысын алучыларны узган вакытта, менә яртысын алучылар алып улының кызы. Улының кызы мәйетнең бер туган апасы, әтисеннән булган апасы һәм мәйетнең ире яртысын ала дип сөйләштек. Шулай бит инде. 5 кеше. Улының кызы ул чынлыкта яртысын ала ул. Мәйеттән калган малның яртысын ала. Ләкин монда мәйетнең бер кызы бар. Шуңа күрә ул мәйетнең кызы улының кызына караганда аның дәрәҗәсе югарырак. Менә шуңа күрә мәйетнең бер кызы, 2 кызы түгел. Мәйетнең бер кызы ул ала 2-дән 1-ен яртысын. Шул ук вакытта бу ситуацияда, бу мәсьәләдә улының кызы да бар. Улының кызы ул варис. Шуңа күрә мәйетнең бер кызы гына булган очракта улының кызы аның белән бергә катнаша. Ва ин кунна нисаан фауqa снатайни, Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә ди хатын кызлар ди варислар 2 һәм күбрәк булсалар ди, алар ди малның 3-тән 2 өлешен алалар ди. Малның 3-тән 2 өлешен алалар ди. Ләкин монда бер генә кыз. Шуңа күрә 3-тән 2-не алсыннар өчен улының кызын шушында куябыз да. Кызы, мәйетнең бер кызы яртысын ала малның. Улының кызы 6-дан 1-ен ала да, килеп чыга 3-тән 2 өлеш. Ләкин алар уртак катнашмый анарга. Дөрес аңларга кирәк, уртак катнашмый. Улының кызы 6-дан 1-ен ала.
Мәйітнің қызы яртысын ала. Айрым. Менә бір мисал. Менә монда урын бар, моны сөртәбез дә. Зәңгәр белән язып карыйк әле. Улының kızı. Мәйетнең kızı. Hem indi gel yeri turgan kişi abzый. Abzый bizne bir kızık sındırmay mında. Mesele mında Bunun turunda улының kızı köpme ala. Mesele mında şunun bilen beyle. Улының kızı mında elbette üste bulurga tiyiş edin yarar. Çünkü derecesi de üstün bit. Мәйетнең kızı her vakitte ala ikiden birin. Her vakitte tugul indi mugassib bulmasa. Mugassibi bulmasa, özü böyle bir tuğan, ir tuğanı bulmasa, ol yartsın ala. Hemen de var улының kızı. Mine şunun için bir kızı deyip, bir kızı yartsın ala, bir kızı bulgan içraktağına. Улының kızı ala 6'dan birin. Abzıga kolganı. Lakin mine şunday şart, mine şunday şart bulurga tiyişli, şunday mesele. Eğer meyitning iki kızı buldu iken, iki kızı var hazır, iki kızı var. İki kızı, meyitning iki kızı, ikevi bulganga göre içten ikini alalar da, улының kızı düşüp kala, все. Автоматически düşüp kala. Çünkü indi içten ikini alıcılar var. Улының kızı birgine kız bulganga göre katnaştı, ol içten ikini alır için gine. Ne ol şunday mesele. Mine bu meseleni bilsegiz, isimizde kaldırsak. Mine 7'incisi Номер 2 kız tuğan nek şuşunday meseleminde. Meyitning номер 2 kız tuğanı ol kemeli ol? Номер 2 kız tuğanı ol etiden bulgan, etileri bir bulgan senin kız tuğanın. Apan yaki singilin. Ol ikiden birin yartısını alıcılardan. Şulay bit, mugassib bulmasa, hem üzünden üstünrek bulmasa, varislar. Bunda, qara, üzünden üstünrek varis var, номер 1. Meyitning bir tuğanı, номер 1, kız tuğanı bilen. Mine bu ikinci номерлы kız tuğanı, etisinden bulgan kız tuğanı, bir tuğanın, bir tuğan kız kardeşi bulsa, birev, mine mındağı kibik. Birev, birinci номерлы kız kardeşi bulsa, ikinci номерлы kız kardeşi 6'dan birini ala. Mine bu misaldağı kebek edin. Nek şul. İkinci номерлы kız kardeş. Birinci номерлы kız kardeş. Bu meyitning bir tuğanı. Bosu meyitning etiden bulgan, etileri bir bulgan kız tuğanı. Mine bu, mında tağı şol koyabız abzıyını.
kız kardeşi meyitning bir tugan kız kardeşi bulganga göre 6'dan birin ala. Bir tuganı ala yartısın. Yartısın ala tırgan kız kardeşi bulganga göre bir ev, ol bir kız deyip etire gerek. Nomer bir kız kardeşi, nomer bir. Mında iki kız kardeşi, mında ikinci numarlı kız kardeşi. Ol, yok, bir bolsa da ansı, iki bolsa da, üç bolsa da, dört bolsa da, onlar bütünüsü birge katnaşa 6'dan birine. Anlaşıldı mı? Вот. Mine mında главный kız kardeşi rol oynayıp birinci numar. Ol ala her vakitte gel yartısın. Namında hazır ikinci numarlı kız kardeşi var. Onlar ikisi birge 3'ten 2'ni alalar. Mine biz onu uzgan edik indi. Lakin ortak tugel. İkinci numarlı kız kardeşini 6'dan bir. Birinci numarlıga bir kız kardeşi yartısını alabitindi. Mine şu ol yartısını ala, ikinci numarlı kız kardeşi 6'dan birini ala. Abzıga kalganı bula. Mine ol şuşunday mesele. Mında mine boya yazdık bit. Meyitnin kız, ulının kızı. Ulının kızı 2 bulsa da şula yok. 3 bulsa da 4 bulsa da meyitnin kızı yartısın olayken mine şu ulının kızı bir neçevi bulsa da onlar 6'dan birin ortak olalar. Anlaşıldı mı? Mine bu meselege tağın şulay üstep yazıp koysak bula. Nomer 2 kız kardeşi. Nomer 2 kız kardeşi. Mine bunlar. Hazır ikisi de iyili 4 bulsun, 5 bulsun, barısı da katnaşa 6'dan birini alırga. Mine hazır mında tağın mısın sırtçan bulabitin değil mi? Bunları yazdık. Mine mında hazır istep koyabız nomer 1 kız kardeşi. Meyitnin bir tuğan kız kardeşi var. Bir tuğan apası, iki singlisi. Mine hazır cemaat mında mesele bozuldu. Mine bunlar 2 kız kardeşi 3'ten 2 ölüşünü alalar da bularga birsine de yok şu bitti. Bular çöp kaldı. Ama da avzı bolsa anırga kolgana. Anlaşıldı mı cemaat? Dayım da 5 manda kıtlık tezlikte yalnızlıkla. Eye. Mine o şuşunday şuşlay ettirip şuşlay meselelerini şulay şişebiz. Mine bu cemaat in kodlaulusu mında 6'ncısı hem 7'ncisi. Eğer de mine bu 6'ncı hem 7'ncini isket şiresi biz kilse, bizim uzgan deristeki video derisini koruya alasız. Yanadan kapatlap. Çünkü biz mine bulardan başladık. Mine bular cemaat kodlaulu. Mine bu kodlaulu. Kişiler yalgışırga mümkün mine bu ayırda.